amahoro y'Imana bane namwe muri kino kiganiro nje kubabwira imwe mu mirongo y'urugamba ndetse ndababwire uburyo butaziguye FARDC igifise point 0 Mirima Mukoko ndetse n'ubundi buce bwose bwa Kimete bwose buri ngaha muri Sud Kivu biriko biravuga ko bwafashwe n'ingisha amazi y'u Rwanda. Amakuru yizewe yavuye mu rwego rwa gisirikare rwo bitwa CVDP cadre bayitwa cadre politique volontaire pour la défense de la patrie yamaze gushira ukuri ahabona. Ariko muri kino kiganiro ntutangwe kumviriza urugamba canke intambara yabaye hagati ya Sergeant Major Robert musanzwe muzi yuko yabaye mu nkotanyi ndetse uno musi kwa karamena amabanga yizi nkotanyi. Rero ku rugamba yagwanye hariho ivideo muraza kubona urwo rugamba, video biza kureza kino kiganiro murabona urwo rugamba Sergeant Major yafukuye inyeshamba z'u Rwanda azibira ko zitazi nizo zirimo ndetse zibura ivyo zivuga zirahunga. Kino kiganiro nakimusavye muze mu kwikana kugira ngo mwumve ivyo Sergeant Major nizi nyeshamba uko vyari bihagaze, mwumve uburyo baganiriye mu ucuza muri commentaire kugira ngo wumvirize ukuri ushire abona uko wumvise cece nico watahuye mu byo bashoboye ko bayazi bitari bike. Nubwo Sergeant Major yabakubitiye mu gafuka kabisa, yabakwisara bamaramanza. Kurikirana rero kino kiganiro kugira ngo tubandanye tubana tunashana ku gihe ncecene mu matekano makuru y'umutekano n'akarere politiki na diplomasi muri ibiganiro byacu mu bimese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Ngiye kubaramutsa n'abahani ikaze muri kino kiganiro cyacu cuno munsi w'ingerekerezo rya ndwi ukwezi n'ukwindwi umwaka wa 2026 n'umunsi novuye kudasanzwe ndetse ari umunsi nze kwabwira amakuru ariko aravuga kano kanya ndetse no babwira neza yuko kuba ari mu gisagara ca Bujumbura uno munsi muze gufata kanya musimbire kuri stade mu Kinama kugira ngo mushobore gusangira ivyiza vy'Imana n'abandi bakristo beza kuba bahatiramiye kuri uno munsi aho haza kuba igiteramo citiriwe ivyuzuye kuwasade. Ndabatumiriye rero nk'abakunzi y'amahoro dusengere igihugu cacu, twongere dusengere akarere kacu. Muzi neza yuko mwino minsi kabangamiwe n'umutekano muke. Rero presence yawe irakenewe kugira ngo uze kuza guhegezagiranwa hamwe n'abandi nkuko ino nkuru yacu canke ano makuru yacu agende bibatangariza ndetse binakunze turaza kubacishiriza ko mu buryo bw'ikibiriraho ano masengesho yateguwe n'umukozi w'Imana canke n'umuvuga butumwa dasanzwe Prophet Joseph of Jesus kuri no musigaza amasaha y'umugoroba nibikunda tuza kubaha ayo masengesho mu buryo bw'ikibiriraho. Ariko rero ntikibuza yuko tuje kubabwira amakuru y'imirongo y'urugamba. Harabaye menshi bariko baravuga neza yuko M23 wana twigwaneho bo bageze ku kilometero 40 ngo berekiza muri Baraka mu gisagara ngo bageze imuriba. Ayo n'amakuru kara breakingwa namwe mu yishamba zigushwana ndetse na bamwe mu barundi bataye umurongo ndavuga nk'abacimamanda Moses n'abandi benshi bariko baragenda batangaza zino nkuru z'ibinyoma, aho ubona neza yuko igituma ari binyoma kuko uvuye muri murima werekeza muri Baraka ni birometero birenga 120 mugabo bariko baravuga yuko ari metero 40 ariko siko kuri. Ariko ndagenda babwire ukuri kwa point 0 ndetse na Mikenke na Mirima na Gakenke nkuko amakuru yacu abandanya yivuga. Eske biri mu minwe yande toujours biracari mu minwe ya FARDC nkuko amakuru yacu ndamaze kuyababwira. Ariko rero onaganda babwire ko hari itangazo ridasanzwe, itangazo novuga yuko basiguye ibijanye n'umutekano muri Fizi biciye muri CVDP. Ndaza kubibabwira CVDP yariyo ariko murumva yuko ariyo mu rwego rwa gisirikare. Ni point 0 na Baraka na Murima aho ubuyobozi bw'intara bwa cadre politique volontaire pour la défense de la patrie iyo bitwa CVDP muri Sud Kivu baramenyesha bene gihugu bo mu gihugu no mu mahanga ko muri iyi minsi iheze ibitero vy'ibisasu vyibasiye uturere tumwe two muri territoire ya Fizi ndetse ubuyobozi bwa CVDP buvuga yuko ivyo bitero biriko birongera gukaza ikibazo c'umutekano n'ic'ubutabazi kandi bikabangamira ibikorwa vy'amahoro vyatanguriye i Washington, Doha muri Qatar n'ahandi. CVP iriyamiriza yivuye inyuma ikoreshwa rya drone n'ibitero vyose vyibasira abene gihugu.
CVDP ihamagarira abanyagihugu bo muri Sud Kivu na cyane abo muri Fizi, Uvira kuguma batekanye, kudategwa ubwoba. Nkuko CVDP ibivuga, igisagara ca Baraka hamwe n'uturere twa Murima, Akimete, Mukoko gushika kuri point 0 biri mu maboko y'ingabo za FARDC hamwe n'abagwanyi ba Wazalendo n'ingabo zisanzwe zibafasha ku mirongo y'urugamba. Bavuga ko umutekano muri ivyo bice ucungerewe neza kandi atacotera impungenge. Bongera avuga yuko ingabo zabo ziyemeje kwirukana umwasi ku butaka bwa Kongo mu ntumbero yo gukinga ubusugire bw'igihugu cyabo. Ibi nivyo novuga ko byatangajwe na CVDP iyo nababwiye yuko ari cadre politique volontaire pour la défense de la patrie ni yashoboye kubitangaza. Irimo wa gisirikare ndibaza abatari bakimura ashoboye kumva ibiko biravuga. Ariko rero icyatumye ntegura kino kiganiro nakibabwiye mu ntangamara, tuje kuraba intambara Sergeant Major Robert musanzwe muzi yuko asanzwe avuganira amahoro, canke musanzwe muzi neza asanzwe ashira habona amabanga yizi nkotanyi narijya we yazibaye mu ubwabo, ndetse akaba n'imyaka igera kuri 30 mu gisirikare ca ya FPR RDF, yongeye kwambikana n'inyeshamba za RDF mu kiganiro bakoranye ziza zigize abakongomani. Ariko rero umuntu adakurikirana kino kiganiro, umuntu adakurikirana ino match yumve ingene uyu Sergeant Major Robert yashoboye gufukura yongera aratsindagira zino nyeshamba z'u Rwanda. Kurikirana ino video ngira ndabashema kuko ni video yakoze nongera ndayimusana avuga ati bona Robert Major Sajeti umbabarire ino video ndayitize kugira ngo ndayisangize abarundi kazi, abakongomani kazi, abanyarwanda kazi bumve ukuri kw'ibyo washoboye gudoki yaramaramaje yongera negura inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kuko deja uno munsi inyeshamba z'u Rwanda uzibaje ivyo zirimo ntiziratahura na bukebwe. Ndagusaba kurira ino video kugira ngo ubandanye umera neza, ubandanye umenye ukuri kwiko birabera ku butaka bw'igihugu ca Kongo, tubifashijemo na Sajeti. Ariko kuvuga ngo ndaharabika wa muntu we, ndaharabika se, ndaharabika nde nkareka ndi mu byukuri. Icyambere urabona nani Robert, nubwo uri muvuga turacyari umusirikare, ariko tugiye mu nshingano z'igisirikare ranka yawe ntabwo kwemerera kuba umupolitisiye kwishira mu bintu bya politike gisana kandi nabwo harabika ibintu. Ranka yanjye ni ya Sergeant Major ntabwo kwemerera ku Sergeant Major ntabwo kwemerera kuba wajya muri politike kumva ko harabika ibintu. Niba wiyaminiya ukaba wumva ko wavuye mu gihugu kubera impamvu runaka wenda twe tutazi, ariko ukaba wiyaminiya wumva ko uri umusirikare, kuko umuntu umusirikare abibana ku mutima kandi akabigumana akakomeza no kwiyaminiya bitandukanye nuko abandi biyaminiya mu bintu bashaka kwiyerekanamo. Ariko ngira ngo hari nabandi bari munsi ya ranka yanjye. Ukiri muri uwo mwanya ntago ukwiye na ranka yawe kwirwagiye kuri politike utuka abantu batagufasheho like nkatwe b'abakongomani ntaho duhuriye nawe. Ariko umva mushuti yanjye wowe ndashaka tugane bitari ibintu byo kuzana mu kubeshya. Ngewe nigeze nukande nigeze mvuga nde nabi ibitari byo, kandi nanone muri politiki jewe nagira ngo tugende neza umbwire ose umuntu wavuga ngo umuntu rank ikwiriye kujya muri politiki ni nka ranka ki? Rank ikwiriye kujya muri politiki ntabwo ikwiye kujya muri politiki mu buryo butari bwo gutukana mu cyerekezo kizima. Na yade nubwo yaba ari umuntu wenda ufite abafana cyangwa se wenda ufite uruhande rwaherereyemo, ajya mu bintu na discipline, apana kujya mu bintu udafite discipline. Nyine mbwira ranka wimbwira izo qualities zezo. Nagusubije ngo ni senior officer, apana nani junior officer, ni senior officer. Hanyuma se wigeze wumvaho umuntu witwa Sergeant Do? Sergeant Do wigeze umwumva cyangwa witwaga Koporo Fede? Ocha tuvuge amaranka yose y'amakorporale bigeze kuba n'aba president, ntabwo wigeze wumva? Ibyo birashoboka rekeraho
perezida wa Burkina Faso ni officer cyangwa ni officer gusa? Ni officer, ntabwo ari senior officer. Hanyuma uwo witwaga Thomas Sankara yari officer cyangwa senior officer? Ari kibazo kuba umuntu yahindurirwa inshingano cyangwa se yajya mu kindi cyerekezo, it's okay, ariko kijyemo na discipline. Banza orangiza tugiye kujya no kuri discipline yanjye. Ndashaka nkunda abantu banenga, banyigisha, bamugura, koko ubundi ko umuntu nyamuntu. Aho kugira ngo umuntu nkawe tuvuge wenda uri senior officer wo muri M23, uri umusirikare mukuru cyangwa muto, niba ugiye kungira inama, my friend, ugomba kungira inama uvuga uti Robert, ngiye kuguhana icyo uzi ko wakoze cyanyacyo. Niba mpagaze nkavuga nti today M23 eri Congo irimo irakora ibintu bitagendanye no kubyakora, RDF iyiri inyuma, ni special force irimo iraharanira kubaho, twe duharanira kubaho kwacu. Well and good, byakumvikana kuko iyo tuvuze ngo wenda uburenganzira bw'abantu b'Amasisi n'abanyamurenge byo birumvikana, twirwaneho ikabaho ikarwana kuko bagiraga ibiririzi biza bikabatakinga bikabagirira nabi, abitwa ba Red Tabara ndetse n'ingabo za Kabila, urabyumva neza, zikabica zikabagirira nabi. Ikintu muvuga ngo twakosheje ni nko kuvuga ngo Perezida Joseph Kabila aturutse hirya ikantarange wicaga abakongomani, niyo we bavuga abanyamurenge bavuga ko ingabo za Kongo zatushe kuva muri za 1964 na 5 na 6 izitwaga Murere, ziranje kubica. Nanone mu myaka y'igihumbi 2016 barishwe, na 17 baricwa, na wasanga iyo barimo kuvuga barimo baravuga ingoma yande y'umutipe noza uwo ngo muri kumwe Joseph Kabila, ari nawe wabazengereje. Noneho nkibaza ko mitwe yose bagiye bahindukira bakareba uwabishe mbere yari Kabila, Laurent Désiré Kabila, se wa Joseph Kabila, none wayazanywe nandi, yazanywe na Kagame. Njye ubwanje ndagira ngo tujye kuri discipline ya Robert, kandi umugure ndahita nsaba imbabazi jewe nzanagutelefona ngo ntago nzongera kubavugaho rwose. Njyewe uravuga ndi instructor wa training Ruta, Nkuruma, Kabarega, Sankara, Ukombozi, Umoja, ayo twima training wing tuivani gashora tujyane gako hara amashyamba ambaye Rwanda afanya yo nini yako nakazi ka gisirikare wakoraga, kandi ni kama kawaida y'umuntu yatoye inshingano abagomba kuzikora birazima. Simvuga imyato, ndimo ndavuga ukuri kugira ngo iyo evidences twa advancinze tujya kurasa Mobutu tumukuraho, ariko Kagame yazanye uwicaga abakongomani b'abatutsi, ari we wabamaze imyaka yose, ari we Kisekedi. Ariko wabanza ukareka nkabanza nkagusubiza akantu kamwe gatoya kandi koroshe katari gufata umwanya. Sawa. Ikintu ugomba kumenya nk'umusirikare guhera uyu munsi, kandi ndabizi usanzwe ukizi ko kibaho, nta mwanzi muri politiki uhoraho, nta n'umukunzi muri politiki uhoraho. Okay? Very good. Umuntu yahinduka, Imana siyo yaturemye twese. Niko n'umucyongereza bavuga ngo kuki umuntu akora ibyaha igihe kikagera akajya hari agasaba imbabazi kandi akababarirwa n'abantu, utekereza ngo yababariwe n'abantu Imana ntibayamubabariye? Ndabyumva. N'ibindi byose rero uzajya ubona muri ubu buzima bw'isi nabyo byakira utyo. Umuntu ashobora gukora ibintu none akabivamo, ariko igihe kiragera akabivamo akajya mu bindi, kandi ibyo yakoze byaba ari vuga inka mu mazina yazo. Uvuga uti Kisekedi, Kabila yaje kutwiyungaho kubera ko yari yarasabye imbabazi. Ese izo mbabazi yasabye mu ruhame, ko yakoraga ibintu byose mu ruhame, ko yari we yagiye kwica abantu mu Gatumba, ayohereje ingabo zijya kwica abanyamurenge barimo barugaba, ibyo njya mvuga. None aho uvuga ngo mbeshya ibintu bitari byo ni ibihe? Ibyo kubeshya ni ukubeshya ukuhe kunduko. Ejo bundi mwica mwishe wenda nge nguhamagaye nk'umusirikare, kandi kuri gahunda zacu za gisirikare twe tuba dufite ahantu tugomba kugarukira.
kandi baranabone ku mwanya wabo w'abaperezida n'abandi mu rwego rwo hejuru buriya twe ntaho duhurira nabo. Ibyo nabigusobanura nabyo izo ku rwego rwa mbabazi cyangwa se politiki. n'izindi gahunda zose bagira bafite iyo bazikorera bakagira iyo bazirangiriza, twe tukakira ibyamuritswe ibyo twabonye. Kandi twe tuba twizeye abayobozi bacu kuko ni abayobozi babemewe n'amategeko. Amategeko yahese kandi ya Kigali. Oya wigiye ngiye amategeko abasibo badufatira amategeko twe turukwacu twe twifata. Kandi ari bo bayobora ari cyo kiyobe wese. Ari nabo bategeka kwica abafana ikipe ya Kongo mukabajya mukabarasa intumbi z'abaturage hari. Oya aho ngaho ugendera kuri propaganda za Kinshasa nawe nizo zamaze kugufata. Nago zigeze zimfata gyondo umunyafrika ureba Afrika yose. Nani Robert? Hari ikiganiro cyawe nahoze nkurikirana. Uri muganira nyine uvuga ati ngo ngiyi namba hejuru umuntu washaka kuguha ubufasha ngo ntugisohoka muri ahantu hamwe kubera kurinda umutekano wawe. Uburyo bwiza bwo kurinda umutekano wawe unatanga umusanzu waviyo ukajya Kinshasa ukajya gutanga umusanzu kandi urinze umutekano wawe. Ubu byansaba ko namarisi yose ngiye gutanga umusanzu. Najya Chad, Botswana, Namibia, najya Mozambique, najya Zambia, Togo, Ghana, Gabon, Uganda n'ahandi hose. Ubyansaba gukora ibyo ngiye. Nago ari uko nabigenza mva bro. Umva nkubwire. Umva. Njye ndikubwiye nk'umukongomani. Nkwamagaye kubera impamvu yuko nkomeza numva usa nk'umuntu uduharabika, mbese hari nk'icyo hari twe twagukoreye. Nago ari mwebwe. Jewe meze nka mugana aho kwica gitera nakwica kibimutera. Kuba warahagurutse ukaba wumva ko wafana leta ya Kinshasa, ukumva ko twe turi nk'abantu babangamiye leta ya Kinshasa, ko hari nk'ibindi bintu hari nk'abandi batuyoboye. No, wowe haguruka ugende ubabwire ati naje kugendinga kubera impamvu izi nizi mbafashe kurwanya mwanzi, kubera ko wenda uzi iyo biva niyo byatangiriye unumva hari ibyo uvuga. Wewe ugenda ufatanye nabo noneho uhabwa akazi, uhabwa umushahara, uhabwa iki ubeyo. Bazakumenya nk'inuza ngaho viyo ngiyo ujyeyo. Ureke kubaho wumva ko umutekano wawe utize. Ogo homerereye se wakwemera neza ko ndi Uganda? Wenda niho ndi. Sako ni muri Kinshasa. You get? Oya Kinshasa nuriyo. Kinshasa uriyo wajyanwe nande? None se hano nahazanywe nande? Aho utekereza Uganda? Aho wahagiye uhunze kandi guhunga nuko buri muntu wese yemere guhunga Uganda, buri muntu wese arahunga akakirwa. Hanyuma reka ariko igihe cyarageze twe twishira hamwe kandi nta twagiye duharabika no twarwanaga nawe twagezeyo turatuza. Tega amatwi inshuti yanjye, ndashaka kukubwira ikintu kimwe nk'umusirikare mugenzi wanjye. Ibintu bigendanye na politiki ni ikibuga Kigali kirimo umupira umwe, kandi buri muntu wese agukeneye kugira ngo awukoreho ashobore kuba yatsinda igitego. Abo rero jewe nagomba arimo icyo kibuga Kigali abakirimo ni mwebwe nabo bose wenda na Kisekedi na Kagame n'abandi, ariko ngewe uko nahagurukijwe ase kuki ndimo kuvuga ukamvugiramo kandi ngewe nagoye uburenganzira iyo uvuze ndaceceka ndeka nsoze. Ngewe mfata urugendo rwanjye natangije nkiri umwana ngomba kurusoza ndenda njya mu gisirikare mba koporo mba staff sergeant mba staff sergeant mba sergeant major. Imyaka 30 namaze mu gisirikare cy'inkotanyi cyara PF cyara PA cyara DF byose. Ibyo byose nari target yo kugira ngo mbumwe mu bantu bazazana amahoro mu karere cyangwa muri Afrika. Nago ndeba Kongo gusa nko kuri mukungu yangu njye Kinshasa ngo imarira iki. Nago ndi hano muri Uganda mfite na passport y'impunzi ishaka kuntwara hano hose ukuyeho u Rwanda gusa. Ariko aho nzumva umwana w'umuntu arengana, aho nzumva umunyafrika arengana, kabone namwe M23 muramutse mbona ko anytime byaraproposwaga kandi ibintu mugiye kwibonera RDF izabihakana nubwo iri aho ngaho iri kubayobora. Nibyo byose babona niba kuko uri umukongomani ukunda Kongo, imisoro yose irimo gusorozwa igoma ikahita ijya Kigali bayipakiye bayijyana Kigali. Ubwo uvuga ngo security yanyu ni yihe? Ahubwo niba ukunda Kongo Rubaya icukurwa amabuye yanyu ajya he, ajyanwa he? Ubwo uri umukongomani wanyawe senior officer utekerereza Kongo, ukunda Kongo, ukunda Afrika. Umutungo w'igihugu n'igihugu cyawo
umugirira akamaro. Niyo system iriho Amerika igiye kubazanira kubakorera imihanda, amashuri, amavuriro n'ibibuga by'indege, ingendo zibe zoroshye. Kongo izagisurwa nk'uko wabona abantu bajya mu bukire budasanzwe kujya muri Amerika gushaka akazi. Kongo ni kwizamera, ifaranga rya Kongo rizatera imbere, ariko abazi ubwenge bifatanya na leta ya Kongo. Kagame nta rukunda bafitiye na kamwe, arimo araboshya agavuga ngo agiye kubahereza za Kivu zombi, ntabyo azageraho. Ibyo no kubabeshya, arimo arashaka gufata ubwa nyuma kugira ngo apfane n'utwo ngutwo yamaze kwegeka kuba kubuzukuruza, kuko abuzukuru be barabonye n'abana be. Mwebwe muri bitambo, waba uri koloneli, waba uri generali, utakufa hivyo tu kama wengine waisha kufa nkuko wabonye ba Wiringoma. Nani Robert, ndumva ko ibyaho bikora mu buryo bw'ubuhanuzi. Nagaro ubuhanuzi ni reality. Ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe, urasenga? Ndasenga cyane, ndi no mu pastor noneho mbikubwire. Aha, noneho niba usenga rero ukaba uri n'umupastor, hitamo mu bintu bibiri, hitamo ikintu kimwe kugira ngo ejo ibintu bitazagukenya. Niba uri umupastor ukorera Imana, imwe rukumbi ari nyisi n'ijuru, Jehova Rafa, Jehova Jire. Niba ushaka kuba uwisi, ujye mu bintu bya politike, kwirwa uharabika abantu, wigira ukuntu ubona ko abantu ubagenera iminsi kandi atari wowe waremye. Ndimo ndakubaza, jya mu by'isi uhangane nabo mu buryo weruye, ariko ureke kuba ikintu navuga cy'ikirumira habiri. Sinzi nabo ngabo bagutorera upasiteri babikuye, wowe urifata ukavuga ibintu nk'ubuhanuzi, ubundi ukerekana kuri mu by'isi uri mu bintu bya politike. Ariko ngira ngo mufite ubwoba ko ibintu byose nagiye mvuga kuva umwaka ushize natangira kugira ngo ndebane n'iki kibazo cya Kongo, kuva mufite ubwoba bw'uko ibyo nagiye mvuga byose bigenda bisohora, kandi noneho nibindi bigiye gukurikiraho. Jewe nago umva ngubwire ibyo uvuga ngo kuba umukozi w'Imana mbari byo nkurikira cyangwa nje mu byisi. Ibyisi uvuga jewe meze nka Dawidi, no kuvuga ngo Dawidi yarwanaga urugamba akongera agakorera n'Imana ye. So nuvuga ngo ibyo ngibyo naho bihuriye my friend. Nago nabona none se reka nkubaze abantu banyu wagiye ukajya mu nuza muri aba banyamurenge bose ukareba nabo abanyekongo, ibyo abapastor banyu birwa bigisha ibiki? Nibirwa muri politiki ngo dusengere Kongo irimbuke, ngo ingoma ya Kisekedi irimbuke, sibyo mwirwamo? Umva nani Robert, kuba warakoreye igihugu igihe kikagera ukava mu gihugu kubera impamvu zawe cyangwa se n'ibindi byabaye, wenda iyo stake jua, wowe kuba warabaye impunzi ntabwo ari wowe wa mbere wari uhunze, nta nubwo ari nawe wa nyuma. Ibere muri gahunda zawe, wipagasirize, ushaka ubuzima, ushaka icyo uteza imbere umuryango wawe, ariko kwirirwa wumva ko waharabika ibintu ko wabigira. Ako barabika nicyo ntaramenya. Ubu rero umamagendemo no kweditinga, ariko reka dukomeze tuvugane. Ndashaka kumbwira mva bro, ndashaka kumbwira akantu ko guharabika ko ngako ukomeje kuvuga, niko ushaka kumenya. Naharabitse nde? Dore nk'ubu ngubu narimo numva akagabo hano kagasaza karimo kuvuga kuri Kayumba Nyamwasa, kamuvuga nabi, kavuga ukuntu atarakwiriye arwa style kuba mwanajeshi ngo naho yarwanye ntaki yakoze, kandi nabyo Kagame yarabisubiyemo. Kagame ubwe yarivugiye ko ari muri Kongo, mukanya gato yaramaze guhakana ko ari muri Kongo. Amaze kwemera ko ari muri Kongo, nyuma yahabonye bikaze arahakana ngo nago turiyo. Arongera agacurika abaturage akabacurukura. M23 ubona twebwe nubwo muvuga ngo mwavuye hano muri Uganda mwambuka zabonagana, turi kuwa tuna habari kila kitu buri step yose ya M23. Tuna information, niba uzi ko ndi umusirikare, niba uzi ko nari qualified hariya ndi umuntu ukwiriye kuba mu gisirikare cya RPF, RDF, aho hose nageraga aho bakano batagera, nafataga information naho nubu nakubwira n'ibirimo gupangwa n'ibigiye gupanga biri gufiringa n'indi mitwe irimo gutekerezwa. Iyo Red Tabara yamaze abana b'imurenge kaza kuba friend babo, bagafatanya kurwana ngo barwanya twirwaneho na FRDC n'ubuteka mitwe. Nakubwiye ngo ikibuga ni Kigali, mukore ibyo mukora, ariko mumenye ko muzabyishizwa. Umunsi uzibona uri senior officer uhagaze imbere ya sentare barimo kukubaza 4 na 5 bagukuyira umanga bakuzana Goma kuburana, nibwo uzabona igikota ari ubuhanuzi nahanuye, kandi ari ibintu biri reality. Twe turi muri gahunda zacu duharanira kubaho kwacu. Imana niyizi ibyo yapanze, wowe nta gupangira Imana.
uri kunyitegereza. Okay. Kandi ikindi kuki ubona ko ibyo dukora tuzabiryozwaho, kuki ubona ko ibyo ukora utabiryozwa? Byo kwirirwa wagize abantu babashize mu gatebo, wagize abo uvugira, abandi babagize inuza, wese ntabwo uri umuntu. Uvuze kuryozwa kandi uvuga ko mfata abantu nkabashyira mu gatebo. Agatebo nshiramo bande nabandi M23 na RDF. Agatebo ko ngako kaba kari mu yororo cyangwa umwanda, niyo mpamvu uvuga ko ari agatebo. Nakaye gatebo ngashyiramo. Robert. Izo groupe zombi uhuza niho uzigira inama y'ibyo zikora cyangwa niho uzicaza? Ahubwo izo groupe zose umva uziyongera ubushobozi. Iyo ni propaganda yawe, ugendera ku bya Kinshasa, ibiva Kinshasa akaba ari byo ufatiraho kandi byose ukuririraho. Kandi batari wowe nta kindi kintu ubuzi. Nta kintu mba nzigewe Robert. Nta kintu mba nzi koko na comrades twabanye bapfa. Na bamutigita cyarutse barase wari na za drone bagapfa. Ko wari instructor wari muri politike se. Ariko se umvara nk'ubu babaje ikintu gisekeje. Politike bafite ishami rya politike mu gisirikare rigomba kwiga politike, akaba ariyo bakora gusa abandi bagahumiriza. Ibyo urabizi neza niko bimeze. Ku rwego rwawe wari uriho, umwanya wawe wari ufite inshingano zawe zarizo. Narahumirizaga nkajya kwigisha abasirikare gusa. Witunganya ngo imyaka 30 nyine warakoze, ariko imwanya wawe wari uwo. Ndakubaza ikibazo kimwe si cy'imyaka si cyo complaininga. Ikindi mu ntabwo ari giye wihagurukije, nahagurukijwe no witeka kandi ngomba gusoza icyo Imana yampamagariye. We ntabwo wabishobora kubihagarika kandi wangira inama ngo nkore iki. Uwanyoboye kuneza intambwe nkava hariya muri kiya gihugu cy'u Rwanda, nkasiga iriya ngoma yabicanyi ikora propaganda y'ibinyoma, ishakisha imibereho yabo bwite n'abantu batarenze 100 bashaka agatsiko kabo ko kahaga kakarya kakamerwa neza. Nibo bonyine mwemwe nta kibazo mufite, mwe muragenda mukoma amashi, mugendera mu Kigali, mugapfa mukazuka, mugakora ibintu mutazi, ubundi mukabaho mutabaho. Mumu muravuga ngo M23 twe wibyita Kigali, twe duharanira kubaho kwacu kandi lazima uko kubaho kwanyu kwari igihe mwahereye mugafatanya no wari ukubimye buraje wese murakumwima ejo bundi. Reka nkwereke n'ikindi kizaba. Uzi nk'ubu ngubu Kagame yunze Kisekedi aramutse akuweho n'undi president akagishyamba nawe akaba Kagame ndashaka kumfashe turokora abatutsi, naho mwakurira Kigali mukagenda kandi mwarimo mukomplaininga Kisekedi. Ubundi haje Mobutu ngo arabishe, haje Kabila wa mbere ngo arabishe, haje Kabila wa gatatu nawe arabishe, haje Kisekedi nawe ngo arababangamiye arabishe. None ubwo mwe muri banuki, ubwo Kagame araboshya namwe mukemera. Ariko naho tuziranye nawe, twe dukora ibyacu, twe naho tuziranye nawe. Kira ni igihugu, natwe hano turi igihugu kwacu, nta muryango ukorera mu wundi. Twe dukora ukwacu, twe turi igihugu, nabo ni igihugu. Izo sanctions sinzi impamvu dufata, sinzi impamvu ufata bariya ukabahuza natwe. Twe ntaho duri. Impamvu uyihuza na propaganda ya Kinshasa kandi ukihuza nayo utahagurutse yuri ngo uyisange yiri. Ntinakuzi, ntinaguhemba, ntiyanagutumye. Urituma gusabira aho ngaho. Jewe numwana witeka kandi ngatumwa na Afrika yose, umwuka wa spirit ya Afrika yose. Se witeka agutuma he nkawe n'ibyaha byawe. Uri gufata abantu bose wabagize inuza, wigize umuntu udiraga aho ngaho. Ariko ufite umushinyo ugiye gutukana se ko ngo wacha. Uyu rero yari ngo ni brigade ya general umwe mu ngabo za Sultan Makenga, nawe muramwumva ko navuga kama nanga sio trained. Uyu ni nangira aho ngaho ngo politique ngo hana habari. Guys mubanze mumva ibyo ngibyo gusabira haje. I love you. Abagabo baratsinzwe.